Puta! Ezin gara presentau, tio. Baina zeltsi. Joder. Azkenian ezin izan ginen oinatiko kortoleak edan parte hartu, tio. Ja, tio. Hostia, ez dakizu eskena. Entzun dut, duikik beste korte bat grabatu behar da bidela. Benetan? Berriro Mondrakua kritiketan? Ez. Oin uste dut beste batzuk sartu behar da bidela. Gainera uste dut krafon dinen behar da bidela. Ze, jarriko dautzagu dirua. Hora igual jendea astu ingo da gure sartu zigala, tio. Hori da, tio. Amenik ez gara nau paseu, tio. Hostia, oinatitik errazatera espaldi urte inginen, ez? Bai. Viajea oso luze doia. You're never gonna break it if you can't only take it. Well, life don't work that way. 'Cause some people